Baye ikaze mu makuru yacu kuri uyu wa kane tariki ya 2 ukwezi kwa 4 2026. Dore ingingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kwibandaho. Leta y'Ubufaransa yatahuye inasi y'u Rwanda yari sanzwe ikorera mu basaba ubuhunzi mu kigo cy'abasaba ubuhunzi mu Bufaransa. Urwego rw'ubutasi bw'abinjira n'abasohoka rwo hanze y'Ubufaransa nirwo rwatahuye ibi. Uyu muntu yahise atabwa muri yombi ndetse iperereza rikomeje gukorwa mu mujyi wa Paris kugira ngo bimenyekane amakuru yaba yarahaye inzego za leta y'u Rwanda n'ubutasi bwarwo. Naho Louise Mushikiwabo ngo yabagiye gukoramo kandidatire ye ya manda ya gatatu yifuzaga muri Francophonie, umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa. Amakuru atari ivumbi aravuga ko Mushikiwabo abona ko gutsinda kwe bizagorana cyane, akaba yahasebera ataretse n'u Rwanda igihugu cye kuba yagisebya nyuma yuko abo bahangana bakomeje kumwereka igihandure harimo witwa Lumumba, mukandida leta ya Kongo yatanze. Naho ishaka Chadema rya opposition muri Tanzania riramagana ishyirwaho rya Kikwete nk'intumwa idasanzwe ayo muri South Sudan. Iravuga ko uyu yashyigikiye Samia Suluhu na Magufuli mu kwica no guhungeta abatavuga n'ubutegetsi, bityo nakayihaye hafite ko guteza imbere demokarasi mu bihugu nka South Sudan n'andi hari amakimbirane ashingiye kuri politiki. Naho inkuru y'umunyamakuru DC Clement wafunzwe nyuma yo gusenyerwa ikomeje kuvuza ubuhuha no kuvugisha benshi amangambure ku mbuga nkoranyambaga. Haravugwa urwandiko yanditse asaba imbabazi, ariko ngo urwanditse abakurikiranira politiki hafi bavuga ko yaruhatiwe kubikora kuko kuba azwi kandi yahuye n'akarengane ngo byari byatangiye gutuma abantu benshi bifata intera. Naho abanyarwanda bifurije Kongo intsinzi, harimo abayobozi bakuru ba politike mu Rwanda, ibintu bidasanzwe kuko basanzwe barebana y'ingwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi ariko mbasengura politiki bavuga ko ibi ari ubushinyaguzi ndetse n'ubugambanyi n'ubugome u Rwanda ruri kwerekana. Uw'imbere uzana umuvugizi wa leta n'ubundi y'umukongomani witwa Yolande Makoro, uyu akaba akomoka muri Kongo, akaba umuvugizi wa leta y'u Rwanda, akaba yavuze ko intsinzi ya Kongo idakwiye kuzanamo amacakubiri kuko football ari umukino w'amahoro. Hamwe n'umuvugizi wungirije Wera Jean Maurice ndetse na Rwego Ngarambe, uyu akaba ari PS muri Ministeri ya Siporo, na Olivier Duhugire Minisitiri wa Nyiramahanga w'u Rwanda, bose bifurije Leopard, ariko benshi baravuga ko ibi ari ukwifuriza abantu by'agashinyaguro. Mbahaye ikaze rero mu makuru yacu arambuye kuri No Lie, aho No Lie Talk Show, aho dukubitira ikinyuma kubi tukacyandagaza. Kora share, subscribe na like, ubundi uniyandikishe membre bacu kugira ngo tujye dukomeza tukugezaho amakuru yisanzuye ndetse yigenga, kuko itangazamakuru ryigenga mu Rwanda risa nkaho ntari gihari. Ikaze rero mu makuru yacu arambuye. Urwego rw'ubutasi bw'Ubufaransa, ubutasi bwo hanze, ruravuga ko rwatahuye umunyarwanda warusanzwe gukora akazi ko gusemurira abasaba ubuhunzi bava mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba karimo Uganda, u Rwanda, Burundi ndetse na Kongo. Uyu ngakaba yarasabwe gukorera ubutasi bw'u Rwanda. Barashinja leta y'u Rwanda kumukoresha mu kubona amakuru y'abayihunze ndetse n'abandi yifuza mu nzego z'Ubufaransa. Uyu urwego rw'Ubufaransa rukorera hanze rw'ubutasi rwamutahuye nyuma yo gukora igenzura rikomeye ndetse no gukurikirana ibyo akora na connection afitanye na leta y'u Rwanda. Nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, bavuga ko urwego rw'Ubufaransa rw'ubutasi bwo hanze buvuga ko bukomeje gukurikirana ndetse no gukora counter intelligence kugira bukomeze gutahura abantu ubutasi bw'amahanga bwinjiriye inzego z'Ubufaransa ku buryo bitera umutekano muke ku baturage ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Hagati aho nk'uko bisanzwe leta y'u Rwanda yagiye ihakana yivuye inyuma ko nta nasi ifite zikorera mu bindi bihugu. Umwuga w'ubusemuzi akenshi 90% n'umwuga ukunda gukoreshwa nka kava y'ubutasi, ndetse abasemuzi benshi bakunda gukoreshwa nyine nk'inasi mu bihugu bitandukanye. Ibi bizamo n'abanyamakuru
abakozi ba za ambasade, abakozi b'ama ONG n'ibindi. Ubutasi bugira kava, ndetse uyu ngo yafashwe hirya y'akazi ko gusemura ariko atanga amakuru ku nzego z'ubutasi bw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda nta kintu yabivuzeho, ndetse ariko mu bihe bitandukanye yagiye hakana yivuye inyuma ko nta butasi ikora, nubwo Afurika y'Epfo yayishinje gukoresha ubutasi bakica Colonel Patrick Karegeya, ndetse leta ya Canada nayo iherutse guhana umuntu mu myaka 2 ishize muri 2023 na 4. Leta ya Canada nayo yatabuye mu polisi wakoranaga n'inzego z'ubutasi z'u Rwanda kugira ngo aneke abatavuga n'ubutegetsi bari mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubutasi ni kimwe mu bikoresho leta zikoresha kugira zimenye amakuru y'abazihunze muri rusange baba mu bihugu bitandukanye. Ni amakuru ya No Lie Talk Show ukomeje gukurikirana hano. Umunyabanga wa Francophonie Louise Mushikiwabo agiye gukuramo kandidatire ye ya manda ya gatatu muri Francophonie, nyuma yuko hari amakuru avuga ko ibyo aribyo byose urugamba rwo guhatana no gushaka amajwi rukomeje kumugora muri rusange. Rumugoye kubera kandidatire ngo z'abantu bashyikiwe n'ibihugu byabo bigoye kuzatsinda, ngibi kandi mu rwego rwo kudasebya igihugu cyamutanzeho kandidatire, ndetse kandi akabona ko bizagorana gutsinda amatora ku nshuro ya gatatu, ngo Louise Mushikiwabo yabategura gukuramo kandidatire ye bisa abandi bagakora. Louise Mushikiwabo yagiye ashinjwa kubogamira ku Rwanda kuko nk'igihugu nka Congo kiri muri Francophonie, ariko kugeza amasaha Tshisekedi president adashobora guhura na Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo kandi hari amakuru avuga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamushinja kuba usibye kuba yari muri Francophonie nk'uyihagarariye, ahubwo ari n'ijisho ry'umuturanyi mu Bufaransa, w'u Rwanda n'ibindi bihugu. Yabana bavuze ijisho ry'umuturanyi bavuga ubutasi. Louise Mushikiwabo ngo yabakorera leta y'u Rwanda mu rwego rw'ubutasi no kwibwira ibiri muri European Union, muri politiki ya European Union, kugira ngo bategure planning accordingly. Louise Mushikiwabo mwamumenye cyane ari minisitiri w'abanyamahanga w'u Rwanda, umwanya yaje kuva mu nyene ajya muri Francophonie. Mbere yaho yaje kuba minisitiri w'itangazamakuru, aho ari nawe wayifunze iyi ministeri. Mbere yaho kandi yabaye muri Delaware hariya muri Leta Zunze Amerika, aho yigaga, hanyuma aza kuhakora ibintu bijyanye na customer service, ari naho warukuri ubutasi bwo hanze Patrick Karegeya yamukuye amutwara gukora muri communication ya Kaberuka. Icyo gihe warukuriye banki nyafurika y'iterambere BAD, akaba ariho yatangiye kariyere ya politike ye muri rusange. Naho umunyamakuru DC Clement yafunzwe nyuma yo gusenyerwa amashuri yatangiye kubaka, avuga ko yari mu gaciro ka miliyoni saga za 70. Uyu DC Clement ni umunyamakuru wa Isibo TV, ndetse akaba asanzwe afite YouTube ye yitwa DCTV Rwanda. Yafunzwe nyuma yaho avuga ko rwose kumufunga bamugiriye neza, kuko akaba barafite ari ibintu bikomeye cyane yumva adashobora kwihangana. Hagati kandi yananditse ko abanyarwanda bizera ko amateka azagira agahinduka, hanyuma bakisanzura bagakora n'ibyo bifuza. Aya mateka guhinduka arabamushinje ko yifuza ko guverinoma ya FPR ihinduka, maze hakasa abandi nibura bazamworereza akaba yakubaka noneho inzu yifuza. Hagati aho abavuga bivuga ko ibyo biri no mu mvano yuko DC Clement yaba yafunzwe kubera impamvu za politiki. Hari n'amakuru avuga ko DC Clement yatanze ruswa kugira ngo avugurure aya mashuri, nyamara ngo uwo yayihaye abari nawe umuca inyuma aramutanga baza kubisenya. DC Clement ni umunyamakuru wagiye wumvikana cyane atanenga bavuga interview abantu banenga ubutegetsi bavuga ko ari inyangarwanda, nyamara nawe biravuga ko aka karengane kamugezeho, akaba yifuza ubutabera muri rusange. Amakuru yacu tuyasoreze mu ishaka Chadema rya opposition ya Tanzania ryamagana ishirwaho rya perezida wa Tanzania Kikwete
nk'intumwa idasanzwe ya African Union muri Sudani no muri kariya karere k'ihembe rya Afurika. Iri shaka riravuga ko yashyigikiye Samia Suluhu na Magufuli mu kwica no guhungeta opposition, bityo nta kanuni afite ko kuba yafasha African Union mu guhuza amakimbirane ashingiye kuri politike mu bihugu yoherejwemo n'intumwa idasanzwe. Chadema ni ishyaka kuva kera ryahanganye n'ishyaka riri ku butegetsi, ariko kugeza amasaha rikaba ritarafata ubutegetsi, ndetse abantu bakaba bavuga ko amahirwe kuzafata ubutegetsi bigoye cyane riciye kuri CCM. Reka rero turabwire ko Perezida Trump yongeye kugeza ijambo ku banyamerika, ijambo yababwiye ko ibyo kudohereza abasirikari muri Iran ibyo batarayifataho umwanzuro, ariko kandi benshi bamunenze kuba nta kintu yavuze ku bijyanye n'ubukungu bw'igihugu n'itakaza agaciro ry'amafaranga, kuzamuka kwa peteroli, igabanuka ry'imirimo n'ibindi, kandi ari byo yamaje avuga ko azakemurira abanyamerika. Reka mbashimire rero, mbifuriza umunsi mwiza, witeka abane namwe. Makuru yacu nakagaruka, mukomeze mudukunde, mukoresha na subscribe. Bye bye.